Vrlo je važno ne propuštati redovne kontrole u trudnoći koje ne podrazumevaju samo ultrazvučne preglede. Naravno, u trudnoći se rade i laboratorijske analize, uključujući analize krvi i urina, bakteriološke, ginekološke briseve, takođe merenje dužine grlića materice, merenje krvnog pritiska i težine trudnice. Dakle, ono što je još važno, double ili triple test. Double test je precizniji od triple testa i uobičajena praksa je da se svim trudnicama preporuči da se double test uradi i on nam govori o riziku od najčešćih hromozomskih anomalija, od kojih je opet najčešća Downov sindrom. Double test se radi iz krvi trudnice, međutim, važno je da postoje i ultrazvučni parametri koji se potom kombinuju sa nalazima double testa i na osnovu toga izračunava definitivni rizik od hromozomskih anomalija. Double test se radi uz ultrazvučni pregled, najčešće u 12. i 13. nedelji, može i malo ranije i malo kasnije, ali je najprecizniji u trudnoći od 12 nedelja i 3 ili 4 dana.